Reka mbasuze mbaye n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira ISIMU TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 30 Kamena 2025. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu makuru yacu turakubwira ko nyuma yo kurandura FDLR Urwanda rusakuraho ingamba z'ubwirinzi. Mu yandi makuru kandi turakubwira uko Ubwongereza bwamaze imyaka 20 bushakisha intasi y'Uburusiya muri MI6 bikarangira nta gihamya. Amakuru yacu kandi turayasoreza kuri inkuru ivuga ko Iran yasabye Loni guhatiriza Israel na Amerika kuyihimoza amarira kubera intambara byayishoyeho. Na makuru mwateguriwe kandi mugiye kugezweho nanjye Harryimana. Musaba gukora subscribe, share, comment ku ISIMU TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugeraho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko nyuma yo kurandura FDLR u Rwanda ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi. Abahanga muri politike mpuzamahanga bakomeje kugaragaza uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye intambwe yagaragaraga nk'idashoboka zifasha u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC gushyira umukono ku masezerano y'amahoro. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU n'ibihugu birimo Israel na Qatar nabyo byishimiye iyo ntambwe bigaragaza icyizere mu guhindura icyerekezo cy'iterambere ry'akarere k'ibiyaga bigari. Ikibazo gisigaye kibazwa na benshi n'uburyo ayo masezerano azashyirwa mu bikorwa agatanga umusaruro mu nyungu z'ibihugu byombi, kuko atanga icyizere gikomeye ku kugera ku mahoro arambye mu karere. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Jean Patrick Nduhungirehe nyuma yo gushyira umukono kuri aya masezerano y'amahoro yavuze ko ayo ashimangira gahunda y'ibikorwa bya CONOPS byo kurandura umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa RDC. Yagize ati mu masezerano twasinyanye twashyizeho gahunda y'ibikorwa byo kurandura FDLR umutwe w'iterabwoba ubangamiye umutekano w'u Rwanda, hanyuma no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ibi byashyizweho umukono mu kwezi k'Ugushyingo mu mwaka ushize wa 2024, bityo iyo gahunda y'ibikorwa tugiye kuyishyira mu bikorwa. Yakomeje avuga ko mu birebana n'umutwe wa FSM 23 nawe ukomeje urugendo rw'ibiganiro na leta ya RDC birimo kubera i Doha muri Qatar. Ati ku birebana na M23 mu masezerano twafashe umwanzuro wo kugirira icyizere gahunda y'ibiganiro bya Doha, kuko ubu ibyo biganiro bikomeje hagati ya M23 na guverinoma ya RDC bigamije kugera ku masezerano y'amahoro azunganira amasezerano y'amahoro ya Washington. Nawe yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA kwiyemeza gushyira mu bikorwa amasezerano yasinwe kugira ngo akarere karyoherwe n'umusaruro w'ikiragano gishya cy'amahoro arambye n'ubufatanye butanga umusaruro mu by'ubukungu. Ati USA irasabwa guherekeza ibyo twasinye kubera ko mu bihe byashize twashyize umukono ku masezerano menshi cyane. U Rwanda rusaba Amerika gushyira imbaraga mu guharanira ko ibyashyizweho umukono byubahirizwa, mu gihe mu myaka igera kuri 30 ishize hari amasezerano n'ibiganiro byinshi byagiye biba imfabusa. Kimwe mu bivugwa kuba imbogamizi nuko ubuyobozi bwa RDC bwemezaga bimwe bugacya bwakoze ibindi bihabanye n'ibikubiye mu masezerano yasinwe. Kurandura FDLR birenze kubisinya mu nyandiko. Impuguke za politike zihamya ko mu gihe u Rwanda rwiyemeje gukuraho ingamba z'ubwirinzi hakwiye kwibandwa ku gukurikirana uburyo FDLR nayo irandura burundu, kuko kurandura uwo mutwe bisaba imbaraga n'ubufatanye birenze kubyemeza mu nyandiko gusa. Umwe mu mpuguke zo muri Urwanda zavuganye n'itangazamakuru zagaragaje ko inshingano ziremereye ziri ku ruhande rwa guverinoma ya RDC isabwa kwishakamo imbaraga n'ubushobozi bwo guhangana n'uwo mutwe wari warahawe agaciro gakomeye mu gihugu. Mu nshingano zihari ziremereye harimo gukemura imbogamizi n'imiyoborere itanga ibyuho bituma FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro irushaho kugira imbaraga zikomeye, guhangana n'imbaraga z'amahanga zisunika iyo mitwe yitwaje intwaro, no guhindura imikorere ishingiye ku kuri no kwemera kubazwa inshingano z'ibitagenda neza. By'umwihariko kuri FDLR ibonwa nk'izingiro ry'ibibazo byabaye urusobe mu mubano w'u Rwanda na RDC. Impuguke zisanga ibihugu byombi bikwiye kwicarana bigahuriza hamwe imbaraga mu gushaka umuti urambye. Zisanga urugamba rwo kurandura FDLR rushoboka gusa mu gihe habayeho ubufatanye buzira kuryaryana hagati y'u Rwanda na RDC kimwe n'ibindi bihugu byo mu karere,
kuko byose byagizwe ingaruka n'ububi bw'uwo mutwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Amakuru yacu reka tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko Ubwongereza bwamaze imyaka 20 bushakisha intasi y'Uburusiya muri MI6 bikarangira nta gihamya. Urwego rushinzwe ubutasi rw'Ubwongereza MI6 rwamaze imyaka irenga 20 rukora iperereza ku mukozi warwo wakekwagaho kuba intasi y'Uburusiya, ariko birangira nta gihamya ifatika ibonetse. Iryo perereza ryiswe Operation Wedlock ryaje gufungwa risozwa ritavuyemo umwanzuro ufatika, mu gihe uwo wakekwagaho kuba intasi we yanaje kuva muri MI6 akagenda amahoro. Iryo perereza ryayobowe n'urwego rw'imbere mu gihugu rushinzwe ubutasi rwa MI5 nyuma y'uko MI6 itangaje ko yahawe amakuru na CIA ko hari umukozi mukuru wakekwagaho gutanga amabanga ya gisirikare y'Ubwongereza ayaha Uburusiya. Bivugwa ko iryo perereza ryagizwemo uruhare n'abakozi barenga 35. MI5 ngo yagiye irunguruka mu rugo rw'uwo wakekwagaho kuba intasi, imukurikiranaho anyura hose i Londres ndetse ikamukurikirana no mu bindi bihugu, nubwo ibyo atari mu nshingano zayo zemewe n'amategeko. MI5 yanaketse ko iyo ntasi yaba ifite bagenzi bayo babiri bari i Londres, ariko nta bimenyetso bifatika yabashije kubona. Umwe mu baha amakuru The Guardian yagize ati, twibwiraga ko twongeye kubona undi mu Filibi. Kim Filibi ni umwe mu bagize itsinda rya Cambridge 5 ryamenye amabanga menshi y'ubutasi bw'Ubwongereza akayashyikiriza Uburusiya mu ntambara ya kabiri y'isi n'intangiriro z'intambara z'ubutita. Iryo perereza rya Wedlock bivuga ko ryakomeje kugeza nibura muri 2015. Icyo gihe uwo wakekwagaho kuba intasi yari yaravuye muri MI6, nubwo habayeho gukoresha uburyo bwinshi bushoboka. MI5 ntiyigeze ibona ibimenyetso byamuhamya icyo cyaha. Ubwongereza bumaze igihe bushinja Uburusiya ibikorwa by'ubutasi n'ubusahuzi bw'amakuru hirya no hino i Burayi, nyamara nta bimenyetso bifatika bujya butanga. Mu rubanza rwamenyekanye cyane muri 2018, guverinoma y'Ubwongereza yashinje Uburusiya kugerageza kwica Serge Skripal wahoze ari intasi ya gisirikare yabwo, akaba n'uwakoranye na MI6 hamwe n'umukobwa we. Uburusiya bwarabihakanye. Umubano hagati ya Moscow na Londres warushijeho kuzamo agatotsi kuva intambara muri Ukraine yarushaho gukara muri 2022. Ubwongereza ni kimwe mu bihugu bigaragara cyane nk'abambari ba Ukraine, bukiraho ibihano ku Burusiya ndetse bukunze no kohereza intwaro i Kiev. Abategetsi b'Uburusiya bashinja ubutasi bw'Ubwongereza guhugura ingabo za Ukraine mu bikorwa by'iterabwoba bikorerwa ku butaka bw'icyo gihugu. Amakuru yacu reka tuyasoreze kuri inkuru ivuga ko Iran yasabye Loni guhatiriza Israel na Amerika kuyiha impozamarira kubera intambara byayishoyeho. Iran yasabye umuryango w'abibumbye kwemera ko Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ibyo nyirabayazana mu ntambara yamaze iminsi 12 ndetse bigahatirizwa gutanga impozamarira. N'ubusabe bukubiye mu ibaruwa Iran yandikiye umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres kuri iki cyumweru tariki ya 29 Kamena 2025. Iran yagize ati, turi gusaba ko akanama k'umutekano muri Loni gatangaza Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'abatangije ibikorwa by'ubushotoranyi kandi bakirengagiza ingaruka zirimo gutanga indishyi y'akababaro no gusaba ibyangiritse. Ni ibaruwa yanditswe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi. Ubusabe bwa Iran buje nyuma y'iminsi mike intambara yari ihanganishije iki gihugu na Israel irangiye biturutse ku gahenge kasabwe na Perezida wa Amerika Donald Trump. Iyi ntambara yamaze iminsi 12 yatangiye kuwa 13 Kamena 2025 nyuma ya Israel itangiye kurasa kuri Iran ishinja umugambi wo gukora intwaro kirimbuzi. Ku cyumweru tariki ya 22 Kamena 2025 iyi mirwano yaje kwinjirwamo na Amerika yagabye ibitero by'indege muri Iran mu bice bitatu yavugaga ko biri kuberamo umugambi wo gucura intwaro kirimbuzi. Iran ivuga ko Amerika ari umufatanyacyaha muri iyi ntambara yaguyemo abasirikare bayo bakuru. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana. Muso gukora subscribe, share, comment ku ISIMU TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.